Nkwifurije kugira uwa gatatu mwiza cyane. Amakuru yacu reka tuyatangire kuri iki kinyamakuru Abora mu gihugu cya Portugal. Urabona Cristiano ngaha kuri Barco rero yahari muri quarantine akaba yamaze kwandura coronavirus COVID-19 rero nyuma yuko byatangajwe na Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Portugal kuri mugoroba. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Portugal bakamubaje ati Cristiano Ronaldo yanduye ate, akavuze ati ntago tuzi uko byamugendekeye. Mu gihe kinyamakuru Abora kivuga ko iyi ngiyi yakabaye impamvu yuko bagomba guhemukira ikipe ya Sweden, bagomba kwitsinda cyane ku bwa Cristiano Ronaldo kabisa akamuturiye match yo kuri uyu mugoroba Sweden ifitanye n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Cristiano rero iyo hagize ikimubayeho isi yose irahaguruka. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani ikavuga ati rero Cristiano Ronaldo kabisa ati yahagaritswe, akaba rero yahagaritswe na coronavirus COVID-19 yamaze kwandura. Ikinyamakuru kitubwira ko ari umukinnyi wa 30 muri Serie A wanduye coronavirus. Ikinyamakuru kandi kinatubwira yuko azasiba match ya Crotone ndetse na Dinamo Kiev, ariko match ya Barcelona nayo ikaba ari en danger. Anako kandi ikinyamakuru Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani kitubwira ati ni shoke kuri CR7 ko yanduye coronavirus. Akarere ikinyamakuru kivuga kiti hari amahirwe yuko yasiba match 3. Urumva rero nasiba match 3 match ya Barcelona ntago azabasha kuyikina. Toto Sport yo ifite titre ivuga hangaha ati Cristiano Ronaldo yabwira Messi ati ndahari. Cristiano Ronaldo rero ngo harakorwa ibishoboka ibyo byose mu by'ukuri akiruki coronavirus yamufashe, hanyuma arebe ko yazakina ira match ikomeye ya Ligue des Champions hamwe n'ikipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru AC cyatubwira yuko COVID yongere kuzana indi nkundura ikomeye cyane. Rero ikinyamakuru cyo mu mujyi wa Madrid kikatubwira yuko rero ibingibi kuba Cristiano yanduye rwose bishyize en danger duel twashaka kwirebera hagati ya Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi. Ikinyamakuru The Sun mu gihugu cy'Ubwongereza nacyo kikacyamanutse kuri inkuru rero ya Cristiano Ronaldo rero na virusi ya corona kabisa kirinkinga n'ibindi bintu bitandukanye. Ikinyamakuru kitubwira yuko Cristiano Ronaldo yahuye na Mbappe Paris Saint-Germain ifite ubwoba yuko yaba yongeye kwandura, ari nako Man United izahura na Paris Saint-Germain cyumweru gitaha muri Champions League. Man United nange ifite impungenge yuko izahura na Mbappe. Ikipe ya Leeds, Wolves, Man United, Man City, Liverpool zose zifite abakinnyi b'Abanyaportugal. Cristiano Ronaldo yatestinze positive amaze gusangira nabo. Urumva ko rero ni hatari cyane, coronavirus ni shene gabisi iteye ubwoba cyane. Ikinyamakuru Marca kikakitubwira yuko nta gitego ntaho ikipe y'igihugu ya Espagne yerekeza. Ikinyamakuru kivuga kiti rwose gutsindwa n'ikipe ya Ukraine twarasa uburyo bwinshi cyane. Adama Traoré yati yakreye uburyo bwinshi cyane yahindura amasantere menshi imbere y'izamu, ariko ugasanga nta muntu n'umwe ushobora kumiminira mu izamu. Ikinyamakuru rero kivuga kiti gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Ukraine byahise bituma iri tsinda rikomera cyane. Mu gihe kandi ikinyamakuru kitubwira ati Sergio Ramos yakoze show ya hatari kuko yarangije match yabaye umwataka. Mundo Deportivo nayo ikagaruka rero ku ntsinzwi y'ikipe y'igihugu ya Espagne. Ikinyamakuru kivuga kiti rwose La Joya ikaba yahise ihagarika match 15 rimaze idatsindwa. Ikinyamakuru Sport cyo kikaba cyagarutse rero ku ikipe ya FC Barcelona kibwira rero umutoza Ronald Koeman yuko agomba gukora rotation za hatari kabisa, agiye kuretetinga abakinnyi rero cyane rwose ngo squad y'abakinnyi 11 agiye kuzajya bahinduranya ababanzamo. Ni nyuma ko rero afite match nyinshi cyane mu minsi mike cyane. Ikipe ya Barcelona ifite match enye mu minsi 11 harimo na Clasico rero bagomba gurana ikipe ya Real Madrid. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo cyatubwira ati teste y'abagabo sasa kabisa. Akaba rero uyu munsi Croatia irakira ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Umufaransa rero ngo afite akazi gakomeye cyane Zagreb kuri uyu mugoroba, arahura na Croatia inashyigikiwe n'abafana 2,000 bagomba kwitabira muri stade uyu mugoroba. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyatwereka hangaha rero line up abakinnyi 11 rero bari kuza kuba babanzamo kuri izi mpande zombi y'aba Croatia ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Ikinyamakuru L'Equipe kikaba cyagarutse kandi ku ikipe y'igihugu y'Abadage kivuga ati nubwo bahinduye system ariko defense iracyari ikibazo gikomeye cyane ku ikipe y'igihugu y'Abadage. Abadage rero banganyije n'Abasuwisi ibitego 3-3. Kai Havertz, Timo Werner ndetse na Serge Gnabry batsinze igitego cyiza cya gatatu nisinzi mwakibonye, igitego cya gatsinsino cya hatari. Akaba rero banganyije 3-3. Ikinyamakuru kikomeza kwibaza ariko defense y'ikipe ni match ya gatandatu yikurikiranya ikipe y'igihugu y'Abadage nibura itsindwa igitego. Akaba rero Joachim Low n'abasore rero ntago bari buze koroherwa na critique yari mu gihugu cy'Ubudage. Twambuka amazi twekeze mu gihugu cya Brazil. Ikinyamakuru Odia kikakigarutse rero kuri performance nza cyane ya Neymar rero yitwaye neza cyane ubwo batsindaga ibitego 4-2 ikipe y'igihugu ya Peru. Akaba rero Neymar yatsinzemo hat-trick ndetse n'igitego kimwe cya Richardson. Neymar rero akaba yatsinze hat-trick ahita anageze ibitego 64 mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Akaba umukinnyi wa kabiri watsinze ibitego byinshi cyane mu ikipe y'igihugu ya Brazil rero nyuma ya Pele watsinze ibitego 77.
17, hanyuma Neymar yahise anyura kuri Ronaldo igifaru watsinze ibitego 62. Twekeje mu gihugu cya Argentine, ikinyamakuru Cronica cyo kikaba cyagarutse kitubwira hano ku ikipe y'igihugu ya Argentine yitwaye neza cyane rero itsinda ibitego 2-1 ikipe ya Bolivia. Ikinyamakuru kivuga kiti bavuye amahoro, Lautaro Martinez rero na Joaquim Correa kare batsinda ikipe y'igihugu ya Argentine. Ikinyamakuru kandi Cronica kinatwereka resultat ahangaha zindi rero, ikipe y'igihugu ya Brazil katsinze Peru ibitego 4-2 twazo tuvugaho match mu kanya. Ecuador ikaba yanyagiye ikipe ya Uruguay ibitego 4-2, akaba harimo ibitego 2 rero bya Suarez kuri ikipe y'igihugu ya Uruguay, ariko ntago byari bihagije mu by'ukuri. Ikipe ya Ecuador iri hejuru cyane. Paraguay ikaba yatsinze ikipe ya Venezuela igitego kimwe ku busa, mu gihe ikipe ya Chile yanganyije na Colombia ibitego 2-2. Ku ruhande rwa Colombia batsindiwe na Jefferson Lerma Marcelo Adama Falcao, mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya Chile batsindiwe na Arturo Vidal ndetse na Alexis Sanchez. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Daily Express kikaba cyagarutse ku mutoza Gus Southgate muzehe hasigaye afite ibibazo biteye ubwoba cyane kabisa. Kyle Trippier rero nawe akaba yakuwe mu ikipe y'igihugu y'Abongereza iri bukine na Denmark, akaba rero ari kubera ikindi impamvu yo kwitabira rero urukiko, agomba kujya kuburana nyuma y'uko igihe yabaga muri Tottenham Hotspur yerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid yaba yarabibwiye inshuti ye, hanyuma iragendera bettinga, akaba rero ashinjwa kuba yaratanze amakuru ya betting cyangwa se yarabetinze ku mukino. Ahangaha rero agomba gukurikiranwa cyane. Ari nako kandi ikinyamakuru The Sun kiratwereka ahangaha line up rero ikipe y'igihugu y'Abongereza iri bukine na Denmark kuri uyu mugoroba. Ntago twakomeza kuvuga ibyo mu Bwongereza rero tutavuga kuri Project Big Picture. Iyi ngiyi yasajije Abongereza mu buryo bukomeye cyane. Ikinyamakuru The Star kikaba kitubwira yuko abafana b'ikipe ya Man United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Spurs, abakipe yose muri Big Six abafana bose bishyize hamwe bakaba bavuga ati ibyo bintu bya Project Big Picture mu bisubiza mu bikuye mwanjeje imwe. Ati ibyo bintu ntidushaka ko bivugwa ku mazina y'amakipe yacu. Ntitwongera kumva ngo Liverpool ngo yagiye muri ibyo bintu bya Big Picture. Musubiza ubwo busutwa mu bukuye. The Mirror ikavuga ati projet ya Premier League yari imaze kubakwa mu gihe cy'imyaka 24, ati igiye gusenywa n'abagabo hano mu gihe cy'amasaha 28. Abafana basaze bavuga ati muca yo mahomvu ya Project Big Picture. Ikinyamakuru The Guardian cyo kikatubwira yuko uyu munsi abayobozi ba Premier League bari buhure kuri wa gatatu, hanyuma bakaganira uburyo bagomba gushyingura vuba ibi project byabo ngo ni Big Picture. The Sun ikaba itubwira yuko rero ikipe ya Arsenal yamaze kumurika Thomas Partey kabisa, ibintu bimeze neza cyane rero, ndetse n'uyu munsi muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu yakoze imyitozo, akaba rero ibintu bimeze neza cyane mu ikipe ya Arsenal rero, bavuga ati twizere ko Thomas Partey azanye amahoro mu ikipe ya Arsenal. Ni inkuru nziza cyane. DML ikaba itubwira ko EFL ikaba rero yahakanye yanze $150 yashaka kugurizwa na Premier League, yavuze ati waya amajyande cyane amafaranga yanyu mutuguriza iki. Les amis, umunsi mwiza cyane, ibi byiza.